خدمتگزاری کشلای حکومت هرم کردستان تینه پیشکش کردن. افرو 4 پروژه دیم بو 3 بری بنیاتی دانا و پروژه جهات وکرن. اف پروژه مبلغ پترش 8 میلیارد دینار بهاتی ترخان کردن. پروژه که نزدیکی 6 میلیارد دینار بهاتی ترخان کردن جلوی حکومت و پروژه چاره سرکردن نساخیت پنج شهر گل چاندنا مجی هستی و هر وسا پیش خستنا قسم عملیات المستشفى آزادی تعلیمی کجلای دانانا هندک تخت انعاشه کجلای لالاف گروپ و گل سپاسیت ما بو لالاف گروپ شلای و هات انجام دان هر وسا رخرا و هیوی کو پیش خستن و زیده کرنا مرکز کیرش مرکز گلاوش یه چاره سر کرنا مساخیت سرطان بچیکا یا زاروکا و اروپا آماده بونا برای کنسول ایتالیا که بخیر بهد بو خارجگاه دهو که بردوامی او ولات ایتالیا و رخراویت ایتالی و تایبت رخراو آیسپو که بردوام بویا و چند سالت گلمه دا بو هاری کاری خستنا کرد تندرستی وكين بينن كو اف عياده خارجي هاتا یا استشاری هاتا وكرن یا نخوشخانه ولادل دهوكي كو دشيتا و خدمتا كباش بو اوا جورت نساخه و هر وسا خدمتا اوا کسید دوگیان کرد چل بونه چل چاره سریه و انشالله کاره که بردوام خدمتا که بردوام سپیده ویوار یادی بو بوی خلق دوگیان و یا نساخه دهیتا پیشکش کرن جاره کادی اسم ناو حکومت هرم کردستان سپاسیا و همین لایانات که موید کو هاری کاری کرید و هر سک پروژه دیماهی دا و تایبت خیرات نکاگرم جاره کادی کنسول دولت ایتالیا که این کل ویرا آماده بویا و رخلا و آیسپو که هاری کاری کو بردوام بویند گلمه دا و هیویدار اینجی کو بردوام بر زور خیر بید. Grazie. Allora, buongiorno. Bene, bash. Devo parlare in italiano, mi hanno detto. Peamutum kadabi b'Italic sabkam. E mi fa piacere. Awash dul khoshum dakat. Quindi grazie, signor governatore. Zor spas zanabi Parizgar. Sono da meno di 3 mesi che sono arrivato ad Erbil ed è già la seconda volta che vengo a Duhok. وماوي كم تر لسه مانجا كهاتومتا هولير أو دومين زار مسترداني دهوك دكم لو ماويا. Quindi inizio a sentirmi a casa anche a Duhok. أو ليرش هز دكم لمالي خومم لدهوتشيش. Sono molto contento di essere qui oggi. من زور دل خوشم كم رو ليرم. Perché questi sono i momenti belli del nostro lavoro. أو أنا كاتجوانا كانن لكارا كان مان. Che ci fanno uscire dall'ufficio. كاوا وما لدكال أوفيس بين دروا. E ci allontanano un po' dalle carte ودور ما دخلنا ولا أوراق ولا كارت e ci fanno confrontare con la vita reale delle persone أوش روبرومنا ما دكاتو ولا قلجياني عامي خلق e anche con i problemi e anche le cose belle perché è un reparto di maternità, quindi la maternità è anche un auspicio per il futuro e il nostro avvenire. أوش روبروما دكاتو ولا قلقرفتي خلق وكاتي جواني شالو كاتي كاليرا بشكل شويني لدايق بون دكريتو كا شتيتشي دسبيتشي جيانا. Io desidero ringraziare la nostra associazione italiana, l'AISPO, من دم سباس رخراوي آيسبو إيطالي بكم Alessandra e tutto il team che è qui presente, خاتو أليساندرا وهمو تيما كي كاليرا آمادا che come sapete
lavora in questo governatorato dal 2013, quindi ancora prima che emergessero problemi del Daesh e dell'ISIS, quindi era una presenza pensata già prima di altre questioni. کە لێرە ئامادەن وەکو دەزانن لە ساڵی 2013ەوە پێشەوەی گرفتەکان دەست پێ بکە وەکو گرفتی داعش و ئەو گرفتانەی کە بەدوایەوە داهاتن. Ringrazio anche Raimondo و من زۆر سوپاسی ڕایمۆندۆ دەکەم che lavora per la nostra agenzia di cooperazione che ha finanziato questo progetto. کە کار دەکات لە دەستگای هاریکاری ئیتالیا کە ئەوان بەشدار بوون خەرجیان دابین کرد بۆ ئەم پرۆژەیە. Ed è appunto un grande privilegio, io sono molto contento di come il governatore e la popolazione di Duhok ha accolto i nostri cooperanti che si sentono ben voluti. ئەوەش خاڵێکی جوان و جێگای شانازیە کە خەڵکی دهۆک و جەنابی مەحافظ کە پێشوازیان لە ئێمە کردووە. E con impegno e dedizione cercano di dare un contributo allo sviluppo delle strutture sanitarie in questo governatorato. و هەوڵیش دەدەن بتوانن گەشە پێ بدەن و فراوان بکەن لە بوار و لە مەجای سەحیە لە پارێزگای دهۆک. La cooperazione è un po' come conoscete il tango, no? Il ballo, il tango. هاریکاری وەکو ڕقس وەکو سەمای تانگۆیە کە ئەگەر بزانن سەمای تانگۆ چیە؟ Allora c'è un detto, il tango si balla in due. تانگۆ ئەوەیە کە دەبی دوو کەس پێکەوە